Urusan latihan Miss Nadi Irfan. Andalan koordinator urusan keuangan dan sekretaris Muhammad Putra Fadila. Andalan koordinator urusan perlengkapan Ade Palwija. Pembina gugus depan A strip 109 garing D1 Medi Rizky. A strip 109 garing D4 D3 Zikri Maulana. A strip 109 garing D5 Ikram Maulana. A strip 109 garing D strip 7 Syaifan Jinger Mutada. Ditetapkan di Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019. Majelis Pembimbing Gugus Depan Dr. Andes Tengku Haji Abdullah Usman. Struktur pengurus koordinator gerakan pramuka Dayah Terpadu Insafuddin A strip 108 garing 109 periode 2019-2020. Andalan koordinator pramuka Putri. Majelis Pembimbing Gugus Depan Direktur Dayah Terpadu Insafuddin. Majelis Pembimbing Koordinator K. Riswanda SPD. Ketua Harian Alisa Desi Dalila. Andalan koordinator urusan latihan Humaira Nuri. Andalan koordinator urusan perlengkapan Rizda Amanda Marwah Putri. Pembina gugus depan A strip 108 garing D strip 2 Gina Wastrianda Putri. A strip 108 garing D strip 4 Sufia Humaira. A strip 108 garing D strip 6 Husnul Amalia. Ditetapkan di Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019. Majelis Pembimbing Gugus Depan Dr. Andes Tengku Haji Abdullah Usman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.